ka gare ga dikereke e šita le mangakeng le mekgahlong e mengwe ya go fapafapana go na le moetapele fao. Na ge re bolela ka moetapele o bohlale re bolela ka moetapele wa mohuta mang? E ka ba moetapele wa go ahlola motho e sego molato, e ka ba moetapele wa go kgetholla bao a ba itileng pele, e ka ba moetapele wa go hlaba tšeo di nonnego gomme tša go ota a di hlaola a di iša ka thoko. Na e ka ba re bolela ka moetapele o mojwang? Ka nnete ruri Professor Moremi o tlo ba gona fa kapa o gona nke a re o tlollele yona gore ge re bolela ka moetapele o bohlale, na re bolela ka moetapele wa mohuta mang? Moetapele wo a te tshwereng jwang? Moetapele wo a swanetšeng a dire eng? Moetapele wo a swanetšeng a bonagale jwang mo go batho ba a ba itileng pele? Gopola se segolo kapa maikemišetšo ke go tliša thuto batho gore batho ba ithute, ka ge e le gore thuto ga e fele ebile thuto ga e golelwe. O gona Professor Moremi, o gona Professor Moremi, gomme ke a mo tsentšha moroka ka sona sebopego se. Gomme o gopole gore ge re bola ka Professor Moremi re bola ka ngaka ya borena ya setšo go tšwa lefase la ga Matlala Ramošebo kgauswi le Letamo. Re bolela ka ngaka ye e tumilego kgole le kgauswi, ngaka ye ka kapa e kgona go sepela e dira dimaka go fetola maphelo a batho le go ba thuša mathateng ao ba na go lona. Ke a mo tsentšha Professor. A go tamiše malome ka kapa a ke lebantšhe madume ka kua mošate ka kua go magoši bogošigadi, a ke dumediše bo bishopo ka moka, baruti ba porofeta, ga ke dumediše mangaka ga borena setšo, ga ke dumediše mangaka ga borena bao ba šomang ka kua sekgoweng mmogo le baoki, a ke dumediše bo magolo ka magaeng, ke dumediše bana ka moka ba ba leng troning, ke a le dumediša ka moka kgole le gausi mabone ka go fapana ba eta pele ka go fapana re sa kgethe le setšhaba ka moka. Batheeletši ba botse ba Motse Community Radio Station re a le dumediša ka mafarahlahleng ka kua madume ke ao a go tšwa go phahlo, madume a go hloka sekutu a mašweuši ao ke re thobela malome. Re a leboga Prof, re a leboga gomme pele re ka tsena go tše
ntši e re ke dire ka tsela ye ntho e ke a e bona sheng lenaneo le latelago le ya bapatša gomme maikutlo a wa tšwelelago ga se a motse community radio station re a leboga ka nnete a re a leboga motheletši wa mmutse community radio gona fa le go 96 number 3 fm professor re tsena ditabeng mongaka le kgono le re lebeletše taba ya moetapele o bohlale ke tshepa ebile ke dumela gore lengelo ile le golo la tloutša baroka ka goba modimo wo o mo rapelang ka mehla o dula a go utulela gore o swanetše ge o itla bathong o tle kang na go tlile eng wena ge o šalle o e ba le taba ya go tliša taba ya moetapele o bohlale setšhabeng a ke lemoše batheeletši le babogedi kua gae ka taba ya boetapele ke ile ka thoma go lemoga gore baetapele ba bantši ba thoma go wela ke dikotsi baetapele ba bantši ba feleletša ba lahlegela ke boetapele ba bona ka lebaka la go se phethe ditaelo goba ba ba leng tumelong ya sedumedi e le ge ba thomile go felela ke ditumelo ke ile ka lemoga gore batho ba bantši o ka re ga ba kwešiše taba ye ya boetapele ge o le moetapele malome ka kapa ke dutše ka dinyakišišo tša bakgalabe ke ile ka lemoga gore baetapele ba eteletšeng batho pele ka moka ba swanetše go tseba gore boetapele bo a tswallwa boetapele a o no etelela setšhaba pele ka boena ge o šala o etelela setšhaba pele a go kgathale gore o eteletše ba mokgahlo goba o eteletše ba kereke goba ga o eteletše bang boetapele bo sepela le madi boetapele bo sepela le lengelo ile moetapele o swanetše gore ge o le moetapele o tsebe gore o swanetše go emela boetapele ba gago ge o ka kry-ile gore moetapele o a teka-teka gona gora gore o tsebe gore setšhaba se o swereng se tlile o teka-teka jwale ke ile ka lemoga gore baetapele ba bantši ba fela bontši ba wela ke meleko bontši ba re go wela ke meleko baetapele ba bantši ba napa ba thoma boetapele ba bona ba senyega bangwe baetapele ba rena boetapele ba bona bo sentše ke lebaka la go hloka maele boetapele ba bona bo sentše ke lebaka la gore ge batho ba dutše ba sa lebelele gore ana o dula le motho wa tlo go fa maele jalo ka moetapele na gone kore boetapele ge re ya le bona malome ka kapa a re boriele ntho re bitšang gore ke di-competition goba koriang boetapele ka bo bona bo atepea lengelo ile a gore o etelela pele setšhaba se o le moetelela pele o swere ke badimo ba go reila ka thupa gore ye monna mo go sepela so mo go sepela so ke na le nnete gore ga gone motho a ka bang
moetapele e ile gore modimo a seng ka rata go bona a e ba moetapele o swanetse go tseba gore go le moetapele mathata ka moka a tlo tla go wena o swanetse go ba le kwele bohloko o swanetse go ba le hlompho o swanetse go se fele pelo o swanetse go nyaka go kwishisha ge motho wa bolela le wena ene o swanetse gore mo o bonang gore go bohloko o bontshe boetapele he re re motho ke moetapele re monyaka mola go ne le mathata ke mo motho a tlo thomang go fila boetapele ba ga re ka se re motho ke moetapele mola ile gore go bose fela ka ge re phela re thabile mo gongwe re te thabela ka tšere di thabetseng ka tsona e re go tle bothata ke mo re tlo bonang gore monna o ka nnete ke moetapele mara go ka kry-a boetapele bo šetše bo ngangana ebile bo šetše bo sekelwa gore mang ke moetapele mang ke moeta gona gore a re mo a sebe ra ba le moetapele moetapele wa beilweng wa kgethilweng lesea le le ileng ga lebele go la re o tlo ba moetapele taba tša gage ga re ga di dinyaka ra diela kua le kua pele prof re a leboga go bohlokwa ga kakang kore wa bona ye ke tloge ke nyaka gore baetapele ba ikwe go bohlokwa ga kakang monna ka gore moetapele a be le baeletši go bohlokwa thata malome ka kapa number 1 moetapele wa go hloka baeletši o dia phoso ya bona ke mang le mang a tla e lemoga ka morago e šetše mo weditše ka gare ga mathata ge o ka ba moetapele wa hloka baeletši ga go mo yang gobane o tlo itirela ene ge o šetše wa ntse ke le so malome ka kapa ke le moetapele wa bana ba ka kua gae le ba batho ba sešitšeng ke nna ke moetapele wa setšhaba se se rileng ke swanetše go tseba gore tše ke di riang ga di kwiše nna bohloko di tlo kwiša bana ba ke ba eteletše pele mora bohloko so ge o le moetapele o swanetše go ba le baeletši gobane moetapele wa go gana go galwa wa go gana maele ga se moetapele ga se moetapele re na le dikereke tša semoya ra ba le baprofeta ka mehuta ra ba le ka tša borena tša setšo go bohlokwa ga kakang gore moetapele o swanetše a phentše a etela mafelo a majwalo a ke lemoše batho se sengwe ditaelo ga di swane ditaelo di sa swaneng ke lebaka la gore le ka madi ga re swane ke lebaka la gore se seng gape ke gore diposition tša rena ga di swane mo lefaseng nna nka re go bohlokwa gore moetapele o mongwe le o mongwe go tumelo ya dumelang go yona ga o le moetapele o ka se fetse kgwedi o sa ye go bona mohlahli wa gago ga o le moetapele o tsena kereke o ka se fetse kgwedi o sa ye go rapela modimo wa gago gore a kgone go go fa maele ka lebaka la gore go ka ba moetapele wa go hloka maele modimo wa go fa boetapele a go tima maele a go tima bohlale o bothateng gobane o tlo no ba kota jwale moetapele o mongwe le o mongwe wa le go gona tumelong ya dutseng go yona gore a kgone go šireletša boetapele ba
gagwe o swanetse go bona motlhatlhi wa gagwe re bolela ka ngaka setšo re bolela ka dikereke ka go fapana re bolela ka baruti re bolela ka mabone a fapaneng mo moetapele a dumelang gone o dumeletse go ya fao a ye go lebelela tša gage gore di eme jwang lebaka e le le boetapele ba bako boetapele bo na le ditaelo tša gona o ka no sepela le moetapele so mara go fihla o tlo makala a hlapa ka ditaelo tša gagwe wena o hlapa ka tša gagwe lebaka ke gore go kgethilwe ditaelo tša baetapele re na le ditaelo tšeo re phethelang baetapele ba go swana le magoši o ka se go ba bone ba phetha ditaelo lebaka ke gore ba ne le nako ya gona ya go phetha ditaelo kore ge o thoma o le moetapele kudu ka mo tumelong ya sedumedi mo rena re dumelwang mabaka mantši ra latela ka thupa gore bagalabe ba go botse gore monna wa tseba re go nela mabaka gore o phethele kgoši e rileng mabaka šia ona mara tseba gore monna ba madiba ba go nyaka ka tere o tle le kgoši mo phethele ka mokgwa o mo phethelang ka gona o phethela moetapele and then go na le pitso ya ge o ya go phethela batho fela go swana le ge ke ile ka bolela mo radiong ka re ke bile le pitso ye ke bitswang gore bana ba ba sokolang nako ya bona ya go phetha ditaelo tša noka ke ye ke e thoma ka May ke a e fetša noka ka August then re a ema dipula di ne di tlale dinoka di hlatswege then re tlo ba le nako re tlo boelang ka yona so le baetapele o ka ba moetapele le o fapaneng le dinako tša bona tša go phethelwa ga di swane le tša mang le mang moetapele ga a tla ema line go swana le batho ba bangwe moetapele o na le pitso mogala ba gešo ke kgopela go bona moetapele ya mapele go nyakela ditaelo tša geno ke re ga o etla ditseleng ke tsebe gore e tla ko go swaretseng a o no tšea taelo le nngwe wa itšea wa e fa moetapele a go berekwe ka mokgoo so ge o le moetapele o swanetse go tseba gore ga o ka se phethe ditaelo ba tlo go bea fase moroka jwale ke bolela ka wena jwale ka ngaka ya setšo baetapele ba go theeleditše wa ba netefaletša gore ka mošomo wa gago wo o fileng ke botate mogolo wago e le baetapele ba go fapana ge ba fihle ka kua tlong tša ba roka ka mola ba ka kgona go hwetša ditaelo tša bona mohlomongwe tša go kgona go laola diphuthego tša go kgona go laola bašomi tša go kgona go laola ditšhaba ka kua go tlo tša baroka ditaelo ke tše dintšhi malome ka kapa tša boetapele kudu ke na le nnete gore baetapele ba dingaka ba ba leng gona ba leng ka magaeng ba ka no lebelela bophelo bo nna ke bophelang ditaelo ke tše dintšhi e fela moetapele o swanetse go tseba kilelo number one moetapele o swanetse go tseba go bolela le molwetši number two moetapele kua pelo ye bonolo wa go hlompha wa go se felele motho pelo nka go fa pheko wa sepela o fafatla o bolela
o re nna ke tlo huma ke tlo riang moetapele o bohlale ga a bolele ka mokgwa moetapele o bohlale malome ka kapa sa mathomo se re santseng re seaga go baetapele ba ga borena ba mangaka a setšo go ba bangwe pele ba ka nyaka dipheko ba swanetse go tla go rutwa polelo ge o ka ba moetapele wa ngaka ya setšo wa se tsebe nto re bitsang gore ke polelo wa se tsebe setšo wa gapeletša go nyaka ditaelo se bo wa tseba dilotše gona le go fapana mo lapeng moetapele kwa go hlompha molwetši wa go tseba maekarabelo a molwetši le go tseba maemo a gage moetapele wa ngaka setšo malome ka kapa ga a roge molwetši o diša dinku a tšea ye šwahlang a e buša ka maele a mabotse a e tsentša rei nna ke na le bana malome ka kapa ba bantšhi ba mathwasana maybe they are more than 5,000 ba e leng gore ba gona ke ba thwasišitše ke na le nnete gore ga go okelwa le yena ga go ne ngwana ka reng ola monno la mpolediše no a e kgonagale ba ka ba ana ke ba bolediša ka moka ge wena o le ngwana ka go ka sekwe molao wa ka o tsere ngwana wa go sekwe molao wa tatage o sepela kwa melao ka ntlentene se sengwe le se sengwe sa gage se moroba go senyega a go ne tate wa ka dumelang gore ngwana wa gage a tswetsileng so ge o le moetapele o swanetse go lebelela gore o moetapele like ompona ko o monnyane gone wele ge re bolela so ke thwasiša di-lawyera ka molagae ke thwasiša batho ba e leng gore ba fapane le ka go rutega ba fapane ke thwasiša basadi ba batho ke thwasiša banna ba batho ke swanetse go ba moetapele wa ngwana monnyane mara wa go ba le bohlale wa go ba le baeletši ba bohlale ene wa go thietša ge batho ba bagolo ba bolela baeletši ba ka ba mpotša ba re o seo se re nyakang go se dira re eme tsela ge e le a re tšeso mara ge o ka ba moetapele wa go se fele o dula fase le baeletši ba gago o no tšea nako ngwe ya awara gore banna le kgolele ke lebiditše ke tlo nwa teelele nna nke le nomphang maele a ke nyake ke tšentši nomphang maele a bophelo o tlo ba le bothata go o ka senya ke go fiwa maele gobane o tlo ba kgomo e o ipušang ene o tlo feleletša o tshetse mašaka a batho ya o kwa ga botse moroka a re ye ka mola malapeng mongaka re le bolele le batswadi kana batswadi le bona ke baetapele ba malapa a bona ka gore ge o le ntate ka mokgwa o le ntate Moremi o na le mosadi o na le bana ba e leng gore o moetapele wa bona go bohlokwa ga kakang kapa duty ya bona jwale ka baetapele ba ka malapeng a bona go bohlokwa ga kakang gore batho ba ba dule ditaelong mohlomongwe ba phentse ba etla ka mola go bo moroka ba tlo hlola tša bophelo ba phentse ba etla ka mola go bo moroka ba tlo tšea bo moroka ba tlo ba thela metse jwalo a ke lemoše batswadi ba ka baetapele ba malapa a bona taba e kgološi lapa la go se phethe ditaelo le wela ke meleko moroba lapa la go se phethe ditaelo ebile la go se
bolele le modimo Mm. le wela ke lešata ka gare le wela ke go se kwane ka gare le wela ke go hloka boroko ka gare gore gore wa go ba moetapele we e leng gore wa go etelela motse wa lešata pele motse wa go se kwane motse wa bana ba go se tšwele pele motse wa bana ba ba lwang ka bona motse wa o tlhagelang ke makhu motse wa e leng gore ga o ne khutso o ra re wena mo bophelong o te kemišeditse go ba moetapele wa go hloka peace ka gare ga lapa la gago o moetapele we e leng gore ka gare ga lapa la gago o tla botse ba ga botse gore ga o tsena ka gare ga gate pele o ya suswana bohlokwa ba go bereka motse goba bohlokwa ba gore motse o gašwe o gaša ke baruti goba o gaša ke ngaka ya setšo šibo bona re riela gore ka gae go be le khutso khutso godimo ga bana ke boletše ka re badimo ba ga bo rena ba kgona go lokolla mahlatsi a la ga a santse a wele ka gare ga lapa la ga borena a wele ka gare ga matsogo a dira why re tlogetse dira ebile di re thietse motse di kwanto nngwe le yenngwe le yenngwe le yenngwe ye re e bolelang gopola gore dira di kgona go tšea phoofolo ba ka tšea mpia ba ka tšea katse gore ba ka tšea selo se ba se ratang ba se bopa ba se romela ka gae sa thietša se sengwe le se sengwe se se botse se le se rerang wa makala o le monna o rera ditaba ga botse le mosadi o ne maele a mabotse gore no kgwedi e ke ya go dia sa gore kgwedi e tlang ke ya go dia sa gore and then sela se pala o kgona gore o leke go dula fase o bolele le bana ngwana a go kwa gone jale after hour ngwana o la se ka tlhasa ebile a lebale le gore ba bolela le wena so ge re leka go bitša batswadi re ba thiela metse re thia le bana ba bona re bereka le bana ba bona re riella gore motswadi a re ga a bolela ka ga ya kwala ga go ka kwala motswadi ka gare ga lapa le tlilo ba le khutso gopola gore lapa la lešata a go modimo a dulang ka fao molapa la lešata ga le mele buang lapa la lešata ga le mele jwang kana ge re bolela ka batswadi mo re bolela re lebeletse gore ke baetapele ba malapa a bona e swantse be batswadi ba maikarabelo le ba go rwala maikarabelo a gore ge bana ba ka ba sa kwane ba le ka tsela ye ke maikarabelo a ka jwa le ka moetapele wa bona gore ba swantse ba kwane na jwa le gore ba kwane lešata le lefele ka mogae ke swanetse ke dire eng ge bana ba sa kwane modimo o bile bohlale pele le nna re belegwa a leka go zwala dihlare a re ga a zwala dihlare a di šupetša botate mogolo wa rena bao e le go mangeloi a go swana le bale ba badilweng ka gare ga puka e kgethwa a re sehlare se se leina la sehlare se ke lapa le bose
a boa zwala se sengwe a re se ke lebotha Yeah. a boa zwala setlhare se sengwe a re se ke nyaka go bona bana ba e ba ngata e teng and then re tšea ditaelo tšela diswetše a di a zwala ke nna ke le moroka ke di kry-ile di le gona ke ya go epa taelo yela ka epa le ye ke ka re bana ba ka itlankeno ge ba fitlha ka re tsentša matsogo ka mo lehlape ge ba seno hlapa ka mola ba hlapa tše dimpe tše e leng gore di a ba tshwenya ka gae ka ra re duleng fase wa le re reng melato re reng mathata ka gae then ge re fetša go rera mathata ka gae ngwana a thoma go kwešiša gore nna ke bile le phoso ge ke itla mo ga e tše di a kwešiša gore ke bile le phoso ge ke itla mo then go a thoma re a bopa ntwe re e bitsang gore ke tebalelo ge ba fetša mola malome ka kapa ka tebalelo re ba fa taelo re e bitsang gore ke bolebatša bana ba lebala dilo ka moka tše di ileng di a diragala lapa la thoma la ba bose lapa la thoma la kgobokana ka gare ga lapa go a ba le bophelo go a ba le tšwelopele empa batho se ke nyakang go ba lemoša o se ka re o berekile motse o hlapile ga tee wa ra ga o phethe ditaelo phetha ditaelo o šireletše bophelo ba gago dimpho tša gago di phele di tla go wena ka mehla o se ke wa tšhaba gore tšatši le lengwe no ya mohlahling wa gago wa ngaka goba wa moporofeta o re wa nna ke tlile le go lena ke no ba ke tlile go lebelela gore seemo se sa eme gabotse na ene ge motho wa bona tše di mo makatšang a se ka re o tla fetela pele a boele morago malome ka kapa no gape ke phethile taelo gore ke makatša kore ke phethile mara ke robala then mohlahli wa gago tlo kgona o tseba gore orit ke berekile mona gore gore taelo la ke e berekileng e šikintšhitše se sengwe and then gore a re ke santše ke boele ke ya go bereka ka mokgwa o rileng so batho ba seke ba tega kantšha o se ka re ge e le gore o tswa go phetha taelo wa bona gore o ka re mo a go loke wa palela ko go boela morago go a go botša batho ba banna ke phethile taelo marolo tša ka di loke boa and then re lebelele gore molato o kae molato o kae go ditaelo tšeo di phethileng so ba eta pele ba ka gae ba batswadi tsebang gore ge o ka palela ko go ba motswadi wa go tiisa letsogo gare ga bana ba gago ba tlo feleletša ba tepa diokobatši ba tlo fetša ba tepanaga bana ba tlo fetša ba felela ka gare ga ditoronko why bana ba ga ba kry-e tlhahlo le maele a mabotse go tšwa go wena moetapele wa lapa ngwana o feleletša a tsena ka gare ga ditšhomi e le ge a palela ko go bopa setšhomi le papage goba a palela ko go bopa setšhomi le mmage ngwana wa lesogana o mogolo pele a ka tšea maele a batho ba bankante o swanetše go dula fase le papa gare papa ke go potšiša gore mara ka lebaka la gore bo papa ba bangwe a re dumelele bana ba etla go rena bana ba feleletša ba kry-a maele a marona bana ba magarebe ba fetša ba robala ka gare ga malapa a gabo a ditšhomi tša bona rena batswadi ba bomme re ba lebeletše re lebetse gore se re se riang re bopa bothata bo bogolo ba gore ngwanong re mo fa tsela ya gore a tsamaya tsena malapa ka moka a robala a re gane ge ngwana ya tšhomi mara dula fase le yena o molemoše gore ngwanaka ga botšhomi o ka noa go robala mara se santšeng o sebe ke gore kua ga ga botšhomi a o tsebe gore ba gaile ka mokgao wa mohutamang ngwana ka tlogela go tšhentšhana ka diaparo gore
o swanetse go le motho malome ka kapa o dithute go fa ngwana wa gago maele a mabotse wa ikwešiša so o dithute gore mo o dutseng gona ngwana ga go a re ga a dutse a gope a fele nako ya go tla go bona motswadi wa gagwe nako nngwe ga o le moetapele reka dithoy tša go fapana ntle le dithunya o fihle o di latlhele mola o dule fase le ngwana gago o mmone re o topa efe and then ga topa ye mmotšiša gore mara ngwanaka wa yo topa e a re no papa nna ga botse ke rata lori nna ga botse ke rata terekere o mmotšiša gore o nyaka go riang ka terekere tane ngwana ga gola mo godiše ka ntwa e ratang o swanetse o nyake tsela ya go kry-a gore ngwana wa gago o tlo ba eng ga gola mo ska no phela ngwana a botšiša ke matitšhere ngwana ka go gola o nyaka go ba eng aowa nna ke nyako ba lešogo ngwana ga a fitlha ka gae a sa dula fase a botšiša papa ge maele papa ga botse go ko ba lešole ke career e right na papa o phela a tsuputše molomo ge ngwana a bolela papa wa moroga a e bereke ka mokgoo dula fase le ngwana gago re na le dilo tše re di bitšang gore ke di-game tše e leng gore di a bapa dilo tšela di kgona go bontšha gore ngwana gago o rata eng o nya kore ke re ya nako lena ngwana gago a go botse dilo tša sekolong a go botse o tsebe bophelo ba ngwana gago ba sekolong o tsebe bophelo ba ngwana wa gago ba gae gore ge e le gore mo go ngwana go tlo ba le bothata kua pele o tlo bolokisa e sa le nako so batswadi a re beng ba eta pele ba gore re eteleleng bana ba rena pele nako e sa re dumella ba tlo bona dilo di tlo loka di tlo ba ga botse malome ka kapa ebile ka gare ga malapa bona go tlo ba le khutšo lešata ge le le gona papa le mama ba seke ba no rogana mo pele ga bana mme le ga ka tlala ke pelo buang kapa buang a seka no ya yena o papa lena o thomile go ba moeta pele wa go feila go boledišana le mogalabi wa gage and the more feila go boledišana le mogalabi wa gage gore a re o zwala peu ya lenyatso godimo ga bana gore ba tle ba nyatše o mongwe wa moeta pele ka mogare ga lapa le ka nnete re a leboga prof re a leboga wa tseba ye ya batswadi ya baetapele ba batswadi ka malapeng wa tseba ke kwa gabotse kudu ga ke tsebe re na gona le se e leng gore moroka o a rata go se fetiša pele mohlomongwe re ka topa motheletše go 0648582771 a re rate go fetiša boetapele bo bogolo ba ka mo magošing nakong ye ntšhi o kry-a go lwewa ge ka mola magošing go lwewa o kry-a e le gore le dinaga mo nageng dilo di a senyega so boetapele ba mohuto o santse bona ba bolebelele bua le ka magoši ba tsebe tatelano ebile ba be ba bue ba
tsebe gore go ba kgoši ke gore o swanetse o rie gore naga ye o e bušang e phele ga botse e phele ka bole mahlatse a naga ga a tsene go lena dilo di kgone go bulega di sepele ga botse mara go ka kry go sene kwano a go ne nto e tlolokang ka mola mafateng a matelele jwale ga go molato re ka boledišana le motheeletši re kwa gore le yena o e temogela eng godimo ga boetapele bo a leng ka gare ga bona ya re a leboga Moroka re a leboga motheeletši wa motse community radio gona fa le go 96 dota number 3 FM metsotso ke mene fela go e tšwela go area lesome 4 minutes past 10 o'clock re ka re ga lena go lapitšentše kgolo re tsamaya le yena Professor Moremi fa re lebeletše taba ya boetapele ka kakaretšo o ka ba moetapele wa ka mošato o ka ba moetapele mošomong o ka ba moetapele ka lapeng la gago o sa le moetapele wa lapa leo la gago o di kwele ka moka ga tšona gore jwale ka moetapele o swanetse o phele jwang o swanetse o dire eng jwale re tlo ya megaleng mo e leng gore motho mo boetapeleng ba gage kapa o le ngwana o nyaka go tseba se sengwe ka boetapele ka baka la gore go sasa o tla bo le moetapele muswa jwale ke ka gona o re letšetse mogala go 0648582771 0648582771 nke re kwe boetapele gore na ke eng se e leng gore motheeletši le kgonile o ithutile sona ebile o e kwele ga botse taba ye mohlomongwe re le batswadi ka malapeng ka kapa o boletše Moroka gore jwale ka moetapele wa lapa se o swanetseng o se dire ke gore lapa la lešata ga le nyakege jwale ka moetapele wa ka mo lapeng le o swanetse o emelele go ne dilo tše dintšhi tše di sa nyakegeng ka kapa re topa motheeletše gona fa mc somo moyeng dumela Thobela kapa akwande njani kakula sivukile sibuza nina ube ba umrebe lapha nangu ya ninjani baba ba umrebe yebo baba ninjani nangize babi hayi siyathokoza umrebe bakukutsenya ne ya ngo ngithini nguka ngithi ngithi niyetapeli angazi ukuthi ngesinekele ngathini kuwena angathi nguwe ngithi niyetapeli ngini moetapele i-leader ya okay i-leader ne ya umreni bukuyanga i-leader ini ifamily like i-leader iyini efemelini ya ngokuya ngoba umremi like iyini ifamily ni leader i-leader ngumuntu kumele ukuthi anikeze abantu ama-advice aright and i-leader ya efemelini yalapha ekhaya yalapha ekhaya ne yeah that one is a leader from my family
ya kumele ukuthi ifamily kumele ukuthi ibe nama leader or bangakhetha i-leader e1 le izokwenza ukuthi umndeni ubambane ubamanye phambili yeah bengifuna ukubuza something mara angazi ukuthi ngingayibuza ngaphandle kwe-leader no bengifuna ukuyibuza le babumreni babukakapa ne angazi mhlawumbe ikhona ehlelweni bengifuna ukubuza angazi babukakapa engivumela singabuza no silalele baba nangabe mhlawumnye uyaphenduleka umbuzo wakho so angazi into engifuna ukubuza le ngaphandle kwe-topic mara iyanet lapho ungabuza baba njengoba mina nje ngilisokana no lisokane nginoba mkhulu uthethe aboma abayi-3 abayi-3 ba yeah phakathi kwaboma abayi-3 kulithethe abayi-12 bathathele kubayi-2 lowe-3 alikamthathi so ubamkhulu ulalele kilo wi-3 lo angakamthathi lo yeah so angazi babukakabosa zona waphumela kuphi ulele asemzini omncane and then what emzini omncane nakaphumako aya emathuneni uphumele kuphi khona kiyo lo mncane lo okay so icego liyalila nje lifuna ukuya emzini omkhulu and lililela kimi because mina lisokana leli engiphelele ngalo icego leli okay so ngabuza kuba umreni ukuthi is it possible ukuthi ivele angathenya mina na angayenzani angathenya mina ukuthi mina ufuna ukuthi mina ngimkhalebe yeah iqhegu vele kumele ukuthi likhale ngoba kulomuzi lo ubaba waphumela awukho right bekungamelanga ukuthi aphumele khona so okay umkhulu vele kumele ukuthi akhale afuna ukuya kulomuzi lo umkhulu so into into kumele ukuthi nina niyenze njengomndeni kumele ukuthi nihlale phansi nikhulume nibone mhlambe inyanga izokwazi ukuthi ikunikeze ama advice right ukuthi umkhulu kumele ukuthi nimkhambise kanjani umoya wakhe uyokuthathwa le uzokuza lapha kulomuzi lo umkhulu and then siyenze nokuthi ubaba omkhulu lalele khona ukulala kahle angamane abe nokukhala so wenza kahle makakhalela kuwe ngoba uyakutshela ukuthi mntwana lapha ngaphumela khona ngazenzela mina ama decision so lapha ngikhona nje abakhulu kimi bangitshela ukuthi ngibuyele emuva ngiyophumela kulomuzi lo umkhulu lo bekumele ukuthi ubaba makacetha ukushona ayokuphumela kiwo so le I right and ubaba kuyakhoneka ukuthi athi maka athi ufuna ukukhuluma akhulume nawe akutshela ukuthi mntwana bengicela ukuthi ungincede ukuthi ngikhona ukuthi ngilale kahle yakuzwa umreni yeah so khuluma nabo mangabe bafuna ama advice ukuthi uba
baba singamlanda kanjani bengeza lapha ekhaya sizokubona ukuthi ngakunceda kanjani. Okay, indaba ezithe baba Mremi. Angithokoze. Bravo. Danko. 0648582771 0648582771 Moroka batho re no be re tseba dilo mara re sa di tsamaiše gabotse. Yeah. Taba ye e kwagala mihle le mihle gore monna ga ane le basadi ba bararo ba ba 10 ba ba di ba ba kae monna o tswela lapeng la gage le legolo eno ba bualo emsereso mo moyeng dumela sikona Mahlangu kunjani ngiyamthokoza uprofessor ngimthulele ingwane yebo Mahlangu ke gore la khuse yeah bona bona abemphikisa bengibuzisa bona umntu sikulalele yeah bona kakapa uyangazi bona into leyo is section 31 subsection 1 cultural is cultural ngiyathokoza ngithokoza bafundise yeah mina fanele ngibatshele nebekhethu nendlela lapha ngiyabatshela ngithi mina ubaba nafuna ukukhuluma nami ungangijamise endleleni unginandele kwami yeah ngizokwakha Dazaret Mahlangu 0648582771 0648582771 emsereso mo moyeng dumela re gona ra lena ne go gopela re Moremi a theisha le shidi number 4 a shidi number 4 di dela di a ka di ngola ga bo batla di shia jwale ka mehle le ka mehle maipang go ne le se le tshwenyana go ne le se le tshwenyago le sa skereng ga botse wa go le dinga ba tshisa wa mare di la tera di phone all right maipa Danko 0648582771 0648582771 MCRS usemoyeni yechi siba uzivalele umhatsho baba siba uzivalele umhatsho siyandlula 0648582771 MCRS usemoyeni yechi Tobel Ka Rona Rale fela go botsema Prof a wa re hlwele re ka butša go lena mogala wa gešo awa re ba Moremi ba Moremi re le ba mai ile future fanya na ka mesala ka mesa mogala ba gešo no etelle pela go fema shadi mashogonono o sholo mosegara o shireletse ke lobega kudu ke tla ria bualo le rena le lena le re rapedišeng ka fao ka mesana ka le rapediše ba Moremi ke pisto moro mare ya tantsabela thank you thank you re a leboga 0648582771 0648582771 MCRS o se moyena kwande Tobel le gana a re gona ra lena na mo abala
medicine de garo ka kam thobela le kae ona re la ba a wa nna ke rena ba go ne le boeta pele go bo re ba laisha ya la go swana le yona le feditseng ka yona le bogoshi ya na kana tsa go roishwa le problem go di tla mo setšhabeng ya ene boeta pele especially ba bogoshi ke boeta pele ba ba di go sepelelana le badi mo ke ba se boeta pele go ba se go sepelelana le badi ya o no ntsha sakala o borele ka jole ka sakala la mabele ya o tlisa go thata mo gare ga setšhaba ba di mo ga ba tlong motho le ga ba dilo go mo o mo tsia jole ka boeta pele ene re tlo mo bona batho mo motseng ba dia dipheto tsa go yena fela fa dia dipheto tsa go tsatsile tsa go shekama le kgoši o ba ile moetapele wa setso mokakana mogomong dona dilo tsa mohuto go tlo mo fihla go bona o lla ba no re go wena ba sepela mošate mara ba re sepela maphodiseng o dile mošate go fihla tsamaya maphodiseng mara go le mo motseng dilo ka moka tsa mošate wa di dira o tisa mongwe mo ga nyala o dira o iša sebeng go mošate mara o tisa bothata ba re sepela maphodiseng mere kwa bona ke taba ka la gore ke nakana tsa go roešwa aniyele o fihla ke moka ba dulore go yena ka mosone ba re no ga bela ba re ga o tle kgorong go bohloko go le molelo o mongwe re kgori e bona mae mara motho ga o bone bona maoto a ka sa tleng mošate mara matsogo a ka direlang mošate ga o a bone ka baka la gore o nakana tsa go roešwa ga o bone selo ga o kgone go eta setšhaba pele ka baka la o nakana tsa go roešwa ba mohuto wa re bolaya ke tsore ba le batho ba mohuto le ka re thuša jwang ga botse ko gore ke tloga ke lebeletse ga botse kudu ka mo magošing matšatšing a bolekgono o kry-a ile gore ga o thoma go lebelela o kry-a go na le dipako tše dintšhi o bo fetša o ipotšiša gore mara ka mokgwa go bakiwang ka gona mo ga botse go tlo fetša go rileng ka gore ga ile pakoši e a bonala gore ke kgabo ya kgaba mara ga go bonale o ka re go na le se seriwang sa go bontšha gore felo fa o ka re batho ba ba nyaka go tima so se ba swanetšeng go se tseba gore mošate solanka go na le kgabo e kgaba setšhaba ke sona se bang ka gare ga bothata bo bogolo dilo tša bona di senyegang jwale ge le ba mošate le swanetše go tseba gore le swanetše go lokiša dilo tša lena pele setšhaba se tla go lla ka gore lena le ba mošate ga le lokiše dilo ga botse ka mokgwa wa maleba le kgoši le yena go tile gore ga a dire selo
jwa le direlang yona le mo tshwarang jalo lo gona taba ke yela ke e boletseng ka re go ba moetapele wa hloka batho ba ba go fang maele a boetapele o tlo ba le bothata go le kgoši o swantse o be le bao o ithegilego ka bona go sepela ka dikgati gore ge o e tswa tsileng ba kgone go go bona no re lebogile pa re lebogile no ya mošate o tshwentse papa o kudu ya o papa o tshwenyegile o bile le bothata ge ba ga re o tlalea ka mošate ba mo romela maphodiseng mola e le gore tšaka mošate wa dipheta ebile le ka dikopano wa ya mcrs mo moyeng 0648 5827771 0648 5827771 MCRS mo moyeng dumela Hello. Toben. Papa we. Papa we. Re gopala le re timeleng se a le moya. O ke go le sona. Le ka no tswela pele o thusa ke moreming ke ba se gona be go feta. Go bala tshwarelo. Re a lebo. Tsana ke markete ke ta last one se no gore go ka fapo ana. O tswenya ke taba yang? Taba ya sifane. Alright, re tšee nomoro tša gago re tlo go founela ka re le go no hlogo poledišano kudu e bolela ka boetapele o seke wa dropa re tle re go nyakele fane ya maleba e leng gore santse o tlo thušega mo go yona. O nka leboga tate. Thank you. Right, okay. Yeah, no re a leboga meipa. 0648582771 MCRS mo moyeng dumela. Aish. Papa we. Papa we. Papa we. Hello. Re gopala le re timeleng radio. Ya ni re go fete re go fete 0648582771 0648582771 re dutse fela metsotsong e le somesenyane fela go itshola go area le some MCRS mo moyeng dumela re kae pa re gona le kae a re gona man a tswa ke khotha ke ta bane ya elwana tsa ka mogara ga motho bane ke na le molekane a wa se ke monyale ne tino ba ke ntshitse bonnyaninyana ya jale har hai truar ka tla ka mo hae gore go lo ntengwe go lo hante ke be ke diputso go dialang gantši lelwa le baka eng ntwa e thoma ke eng gore re ka no thoma taba ra e bolela o swane re na le bana wa re bolela ya so re bolele taba mohlomong a kere
bolla ka ngwana o tshwanetse re mo diele something sa o tswela pele ka sekolong like. Okay. Ya bofelong ba taba a e fetsa ha botse e fela re fellana a fela pelo ka mo baneng le se se ka kgona go buisa re go diagalang gore a ke gore lone ba no ba ke kgwatlhile ke taba ke a thoma go tsena le gone o sa dula ka ga geno la ka raka o dula ka ga gago then o dula le yena go ba wa go etela wa nketela wena ka mo o dula le mang e dula ke nnosi ka mo dula gona Moroka tate mogolo le kae ba wa re wana le kae pa re gona wena le mogekolo wa genu ke duma go le bona ka morago ga mabaka a shia ona ga ke kgahle ke gore mola o dumile go bona wa gago o mo ratang o mo thabetše gomme go tsene mokgwa wa lešata ka gare ke kwa bohloko ge ke kwa gore o fela pelo ya gore o tla neng e fela o re mola a fihlile wa thoma wa kwa bohloko wa le ka lebaka la ge go thoma go tsoga monna o ba re go ke lešata ke re ya nako o tle ka kua gae o tle le khumagadi nna le wena le khumagadi re tle re dule fase re tle re leke go lokiša le go swaolla tše dingwe tša phoso tšeo e le go gore di a phethega gare ga gago le khumagadi and le go nyaka go tseba gore ana se se hlolang gore khumagadi a wele ka gare ga bothata bo bogolo bo e le go gore ga go bona a go felle pelo e ka ba eng ke kgatla ke gore o ne le bana ba bararo nae ga ke dume go bona bana ba bona ntwa yeo ya ka gae ke duma go bona bana ba bona papa le mama ba phetse ga botse ebile go e ba bose ka gae ke re ya nako tate mogolo o tle ka kua gae re tle re lebelele gore ana go fela pelo ga mama ke badi goba ke dilo tša batho goba ke mama ka bo yena o tswa mo a tswang gona Afrikane goba mama ka bo yena sala khopišega gale ga lebala dikgopi re tle re nyake go tseba gore ga botse problem e tswelela kae gare ga gago le yena ana ga go bona o riagala maybe ga bone monna o bona se sengwe se sa nyakegeng ke nagana gore o nkwele tate mogolo ke tšea dinomoro tša gago gare kgahle ke malapa go thubega moetapele o swanetše go bopa malapa ga a bona a šwalelana ga ke thome ka la gago papa we ama motse o lo wagile le mang motsogo go wagile ke nnosi o wagile o ne o nnoši go sene mosadi ka mogare ga ona go wagile ntse ke dula le yena mare bese ke mo ntšhetse ka nako eo all right no ba tšere dinomoro tša lena ba tlaleletse tša mogala okay thank you re a leboga thank you jwale ka moetapele wa lapa la gage ya o a tshwenyega o nyaka go lokiša lapa la gage monna o rata lapa la gage ya MCRS mo moyeng dumela dumela le kae papa
tsentšitše di-headset mo founung? Aowa. Le buletše loudspeaker? Aowa, ke founu ke tlile FM e le kene. La tseba re tlo palela ko go le thuša ka gore go ne modumo o mongwe ka mo tsebeng tša rena ka mo ga o nyakege nna. Aowa, le ke founu ya ka ke re le thuša kang? ma Re le thuša ka eng? nna ke le sogana. Eish, mara motho founu ya gage yang kgobatša. Ai khona. 0648582771 0648582771 re dutse fela metsotsong e masomepedi nne fela go itšola go iri ya lesome. MCRS o mo moeng dumela? Thobela. Madekwana. Ba reng ka Sevenda ba re Madekwane a bodi. Ba re ndi Madekwana a bodi. Ba khomba na Johannes. Ngapha United States of Magana ubusho. Yeah. Hai ke thabelo kwa polelo le bolelang ka ke le sogana tja. A gore ya ka. No re le boga kudu ge le a gega e abuti Johannes. Hai ke thaba ka kudu ke kwa e go bolela ba bagolo go nna. Ke thabela polelo ya nka ga ke re hai ke le ntele jalo le nka ga gona so. No ke tloga ke leboga kudu ke leboga ka matla ge le kgona go ka tšiana kwa lena le re thieletše le kwe maele le go thabela maele a rena. Le nna ke kwa ebile ke sila ga botse or bibi ke tshwarega ga botse ka polelo ya lena. Iya. Ke tloga ke leboga. So wale go ne le polelo e bore e bolelwa. So polelo e itšwa re bolelwa ka kwa nkare go bolelwa ka nna. Mathata ke a mantši ya bophelo. So a le a mantši so ke kwa le bolela vele ke kwa nkare le bolela ka nna. Lena go diagala nka lena papa? Ka lapeng a go ne kwa. Ka lapeng la geno la gago? La gešo. O ya go bakiwa eng? A go ne kwano gore re kwane re dule e seseng le go apala. Batswadi ba sa le gona? Batswadi ba sa le gona. E ba swara jwang taba gore ga le kwane le palla go kopana? Go boima go feleditše mo gore o mongwe wa kua o mongwe wa kua a gona gore re ka tla ra kopana. O mongwe a le kua le ela a le. Ga le founelane? Go founela nna ke a ba founela nna ke ngwana ka mo lapeng. So e ke le ngwana ke a bolela le bona ka moka e se Batswana. La tseba ra re direng jwang pa? Yeah. Ba tšere di phone number tša lena a re tshepeng gore ba tla le founela ka moraga lenanego ka baka la gore lapa le la ga bolamang le ne mathata a thumatše prof. Wa tseba gore ntwa bana ba motho a e bose. Ebile e no tloga e sa kgahle. Ya e no tloga e sa kgahle. A re mo tshepiše gore re tla mo letšetša and then re leke go tla go lokiša ntwa e ya bana ba motho ka
nako ye nngwe malome ka kapa ke le moshe ba thieletše le ba bogedi kua go lela gausu ke re nke ba ithute gore ge ba re banna a re tšweng re yeng go nyaka motho go se ka no ba le motho o mongwe no re nna ko wa ke yene ko wa o ye monna o gopotsiwang go gatla ke ntwa ye e leng gona ka mogae so nke ba kwane ba be ba moyo motee re kgone go ba thuša ka nnete 0648582771 MCRS mo moyeng dumela re gona le kae mme le bolela le Malefeane ke na le bothatanyana ne ke kgopela tate Moremi thobela le kae mama rona le kae nna re gona re ka butša go lena motswadi yaka ke ngwana monyane mara a ke na like batswadi ke setse le ausa ka mara a gona kwano gantši ke kgona go ke dira dilo tse dintši ausa ka tshwantse maybe a nkutlwelele ka ge ke lo monyane mara a ba ntse seriase o ria dilo tše dintši tša go swana le eng mo gongwe o ka mpalela tše pedi tše tharo like go emela motho ke dula mo ke le one and then bona ba dula magwe go be le bothata maybe mo family ke mo hlalosetse gore tshwantse re thekgane re le family yena wa dula a ska ba le bothata a gomola a ska bolela selo ene ka mola apeng ka mosale o sa go fella ke batswadi nna a ke kry boroko boroko a o kry boroko tswela pele a ke robalo ka mmotsa ke re ke na le bothata ke robale a bole a dire selo o lekile go mmotsa gore se se jwale ka ge go šetše nna le wena re le baetapele ba ka mo gae batswadi ba re tlogetše nke re tswe re nyaka thušo se se o ganne o ganne gore yena tseo a di tsamaye le kerekeng o ganne go ya a gona mo re ileng ka baka la gore nna kerekere ke ikana kerekela ya apostolo mara a ke kgone gore maybe ba profeta ba ntshware like maybe ba ntope ke salose mara ke bona bophelong ke a sokola ka nnete le ka mogae ka mo a gona boroko next ba profeta gore ba go bona o swanetse go hlapa leswiswi la batswadi ba gago pele le o shika nnalo le fahlang go ba le rielang gore ba profeta ge ba santse ba tle go wena ba kry o le ka gare ga leswiswi a ko go botse ka gare ga lapa re ba le motho mongwe wa bitswang gore ge o ekwa ba fela ba re dinawa di ne le phure eno fela e ba gona le ka gare ga lapa mara ya ka gare ga lapa e lokiša ke bao e le go gore ba kgona go bona ge go ne se sengwe sa bošaedi ka gare ga lapa a ko go fe maele yemelela o ye go nyaka motho motho a go thuše a go fetaelo goba tšeo ba tla beng ba go file tšona tša gore wena go bolela le sesi se senka kwento o e bolelang ge e fela e le ya nnete ge e fela e le ya kago ge e fela e le ya go tsoša lapa la geno ge e fela e le ya go phurula bophelo ba sesi gore bo be ga botse ge e fela e le ya gore wena le sesi le tle le kgone go kwana batswadi ba lena mo ba leng gona ba re ge ba le bona ba le bone le thabile re na le batho ba ratang go bona wena le sesi le lwa ka mokgwa oo
ralarolwa ka nnete. ya so go lwa ga bana ba motho bothata ko gore le tlo go tlolwa lena mara ge le thoma le fitlile modirong wa la dula le ola o bolela ka ola dula ola le ola o bolela ka le thoma go gahla dira tša lena ka lebaka la go senya lapa la batswadi ba lena. E tla go thuša mama re tle re bone gore bothata ba sese gore a ska kwa ke eng go na le ngwana mo ba no kgono mmereka gore a ska tsoganya kile thušo a ska nyaka selo le ge re ntse re bona re lo tša motho ola di a senyega a no bereka gore motho a re a go nyake selo mo go yena so ke gopela re o kry-e nako o tlendene re tle re bone gore ka go thuša jwang. Thank you. le tla tšea phone number mola mafelong a kere kgaetšedi yaka a re a leboga 0648582771 0648582771 MCRS mo moeng dumela MCRS re gona ra lena thobela le kae ga napa kwala ga botse papa ke ne tata maybe nka thušega molato keng ke ile ka tlhokofalela ke batswadi ya tate ne a na le basadi ba babedi ya yaanong tate re le ra mmoloka ka mo gagešo ka moseng o mogolo ya ra hlaba kgomo le dipudi kobo ya yaanong bokgaetšedi ba nyaka go hlaba ye nngwe gape kgomo le pudi ba re ba tswa kae ba re le ba di hlaba ba kgonagala wa tla wa botsiša potsišo e botse papa o boloketšwe ka lapeng le legolo le mohlabetše pudi ya lekgeswa la mohlabela kgomo ya mogoga ya kobo ya gage a go kgonagale gore le tle le hlabetše dingwe ge e le gore le tlo hlaba tšeo gore go tla be go hlokofetše o mongwe ka mogae le ka se fe tate diphoofolo tše pedi tša go swana tše le di hlabileng ka tšatši le la robetšeng ka lona a ke boele morago ke re nkotši e bokgaetšedi ba go iše moo ba kweleng taba tšeo le ye go kwa gore gabotse motho a ba boditšeng tšona o re di nyakega bjang mo gongwe a ba kwa gabotse mara ge e le gore ba kwele gabotse gona mohlahli o swanetše go tloga a le hlatla go tsenelela kudu gore le tloge le kwešiša gore lebaka la gore le hlabe diphoofolo tše le ile la di hlaba gape ene le di hlabetše ka lapeng la maleba bothata bo bogolo ebile eng ene why go nyakaga tše dingwe re palela ke go ria buala ba go no re tate mogolo kgomo re e hlabile le pudi re e hlabile e ka ba go bile bošaedi kae a ke botšiše mo tate ge le fetšo mohlabela pudi ya gage ya lekgeswa le mo file lona o sepetše le lona tate ge le fetšo mohlabela kgomo ya gage ya mogoga le o beile godimo ga mohlare goba le mo file ona o sepetše le ona o sepetše le ona ga ke bone phoso go ya ka nna le ge ke sa be ka swara ditaola mo go nna ga ke e bone ke sa tsebeng mo gongwe ge re tlo ya ditaoleng re ya go bona
bona goba ke sa tsebeng gore mohlahli we yena a lebeletseng o bone jwa mara maele a nnang ka go fang shia tšea ba ba reng go nyaka ga dikgomo le ye go motho a reng dikgomo di a nyakeng nka ye go le hlalosetša ga botse gore yena ba ga bo badimo ba mmotša bua ka gore badimo ba bore na ba re botse go swana ka go setse ba e rekile ya hlabiwa go ka mokibelo ka maso ba di hlabiwa ka 4 ya maso and then be ba re ba e hlabela eng ke ra gore be ba re ba hlabela eng pa kgomo ye ba re ke yona kobo eo gape mara na tatebela hlago potšišo šipa e hlabile kobe o bale ba iša kae ka re tata ke re o kua o ithobaletše bale kobe o ba išitše kae ba itlhaba weekend ba tlo e hlaba gape ba tlo e hlaba weekend e ke gopela before ba hlaba kgomo pele ba hlaba kgomo ga ile gore ba thieleditše nka o tšee batho bao ba išeng mo go ngaka ye ileng ba hlabe kgomo eo le ye go botsitša gore kgomo ye ke yang kgomo ya bolaya pa e swane le pudi skelano ke timela go hlaba kgomo re ke papa we ba gona go ne lwa le ngona mo gausu le wena go nwa le ka se sebaka ga ba gona mo gaufu le nna ba tlo tlaneng go sasa ba tlo e hlaba ka mokibelo foro go nwa le o noši ka mogae nke ke mmotšiše mo batho ba ba reng ba ya go hlaba kgomo ke ba lapa la bokae ke ba lapa la legolo batho ba le ba lapa le legolo nako kgomo e hlabiwa be ba sa e bone ba le gona ba tloga ba e bona ewa gomme ba dumela go hlaba ye nngwe kgomo ba e bone taba ya bona ga ke ikušiše mogalabe ba ne le basadi ba babedi and then kgomo tše tša mathomo tša lekhule di tlhabetše ko kae ko lapeng le legolo okay a ke botšiše mo le ile la hlaba a ke re motho ga a hlokofetše o hlabelwa kgomo tše pedi re na le kgomo ya mogoga re na le kgomo ya hlobošo le di hlabile ka moka kgomo tše re hlabile wa ge ba ka re kgomo ye ba e hlabang gone jwale ke ya hlobošo gona ba tla be ba bolela nnete mara e ka se hlabiwe ka masa kgomo ya hlobošo e hlabiwe ka masa lebaka e le gore kgomo ya hlobošo e tšwa ditseka go swana le kgomo ya monyanya hlogo ya gona e ya ga malome mara ke tseba nna ka kgomo ya hlobošo e sa sepele le pudi gobane pudi re hlabile mathomong re file tate le kgeso ra boa ra mofa kobo ya gage ya kgomo ya mogoga ye kgomo ya gona marapo a gona a sa tsweng ka lapa e jelwang ka ga ebile e felelang ka gae kgomo ye re saletšeng ke ete ye e leng gore e tlilo nyakega gore e hlabiwe e le go ya hlobošo e tlo reng ge e hlabiwa go a nyakega malome go a nyakega rakgadi go ya ka tsebo ya setšo sa Sepedi ke sa tsebo gore meibe ga ka se rutwa ga botse mara go ya le ka tsebo le ka mokgosedimo gantši re felang re hlahlaba batho re no go fela re barela re rialo ka ge re fela re ekwa maela go tšwa sedimo gomme batho ba pheta dilo di a sepela ga botse mara ge e le gore ya go hlabiwa ka masa ene ba e bušeletša gore ke ya mogoga yeo ga ke ikwešiše ebile e tloga e nyaka gore ge le boa ko mohlahling le mphounele le ndireng gore ke ikwešiše mara ge ba ka re ke ya hlobošo ke tla ekwa gobane ya hlobošo ke e hlabiwang ka lapeng
le legolo le ka lapeng le lennyane. Lapa le legolo le ya hlobosha, lapa le lennyane le lona le ya hlobosha. Lapa le legolo le ya goga ebile le tšwesha le kgeswa, lapa le lennyane ga le goge ga le tšweshe le kgeswa le hlobosha fela. Mara ge ba kare kgomo eo ke ya mogoga, gona gore re gona le se sengwe se ba se rielang tate mogolo se sego sa maleba. Ene se nna ke sa se kwešišing, ene le ba theeletše ba ba leng gae ba re kwa kaone kudu mo gone wale ba tla beng ba sa sekwa ga botse gore re ya kae. Ba re ke ya kobo. E ka se be Yakobo ke a gana. Nke le eng go bona mohlahli. Okay. Kakapa. Nko ntšeele nomoro. E se ke wa dropa. Tshwara bjalo papa. Ke nagana gore kgomo e ba e tlhabang ke ya tlhobošo nnete mohlomong ka baka la gore ba sene kwano ga botse jwale ka malapa a mogalabe, then ba motima ditaba. Ya wa bona nto ya go hloka kwano. Ke bothata malome ka Kapa. Shibu bona bothata ba gona. Kgomo ya hlobosho ka se hlabe malome a se gona. Kgomo ya hlobosho ka se hlabe rakgadi a se gona. A go kgonagale re ne di tseka di thoje santse di tšwa mola di santse di ye mo go swanetše. Re ya leboga emsere se mo moyeng dumela. Re gona ra lena le tsene papa re tseneng tabeng. le kae? Re gona ra lena nna ke lesogana la mengwaga e 22. Thobela Ya kwala o kwagala ga botsithwi. ke wa mo re methu sena la khaiti ke pedi. Ke la ba mfeta ka o be ga bona ba mfeta. Batswadi ba rena ba tlhokofetse. So a re shere ba motswadi motho wa ntate ke re sa mo shere. Ba metseng ya bona ba nyetse. So ge ntse ba nyetse ka mogo le tsa bona ga di sepela ga bona. Nna ke sala ngwana mara ke fitse sekolo motho e leng gore ke ba tlogela ke ba ditoro. So ga ke na le ditoro ke ga go ba tlhalosetsa gore go so ke bona motswadi a rena e le go mama le gore ya re go mmona ke nngwe a metsoga mo tseleng a bokantse ke dikgogo a kwešiše. A bokanetše keng? Ke dikgogo. Dikgogo? O ne mengwe ge me ka ya tlhokofetse mmago? Bana tlhofala ka 2006. 2006? Nko tšwele pele. So ke ba botse taba motho ko kore mama o tlhokofetsa tsena kereke ya senteng la. Aga. Ya leba. Ya. So nna ga ke sisa kere gore e ra gore se ke botse bona ka re ke tsho botsa ka ntle gore ka monte ka gore ke fole pela gore ke ska ba botsa batho ka monte. Yeah. Okay. Then ke ba tlhalosetse ba ska tshala morago. Okay, go be gape ya
ya ngwana Sefi ke mmone a le ka dirapi mo go robetse malomate ga ke ya mama go ba robetse go tia ene ga ba re go tia go be le motho le ngore o le mo gara mabile ene se le tsoga le gore khamme motho mele tseo e botšiša ke go gape tabe ke ba botse yona go ga ke di jaaka empa ba se ke ya tlhogong ka re nna ke go ngwa le tso ke ne ke no ska mo lapeng bona ba ga bona gore toro ke ntse ke ba ntse ke ba botsa o sa le gona o kgaogeng a ke mo arabe yeah filo fa malome ka kapa re na le bothata monna o ka bo yena santse a tswe number 1 yeah a ye go tenya ka gore yena ke motho wa mohuta mang a na ditoro tša di lorang ke tša theresho ditoro tše ke tša eng o rolorile mmage a bokanetse ke dikgogo mmage o be a tsena kereke ya St. Agnes a nyake ba e le go gore ke ba ga bomme ba ba rome ka kua kerekeng ba tlo kry-a mabone ao mme be nga tsena kereke gona ba nyake toro e mabone ka go tseba go rapela ka tumelo ye mme a beng a le go yona ba tlo mohlalosetša bokaone ba be ba mmotša gore ge go le so santse re phete taelo efe ke na le nneta gore o ka se bone mmago a bokane ke dikgogo a e kgonagale dikgogo ke tše pedi aida ke tša Sesotho or ke tša Sekgowa tše tšhweu a di hlalose go swana okay a di hlalose go swana mara ke na le nneta gore ka gore mama o robetša ka tumelong ya kereke a ska thoma go nna a thome pele ka gare ga kereke a kwe mabona kereke gore ba tla mo fa maela mohuta mang ke bue gape ke mo hlalosetse ka taba ya toro ye e leng gore o a di bona ka gae monna o santse a bereke motse wa gabo motse wa gabo ba mo sheile le ona o ne a nnoši tše ka moka ge di tla dinya ka yena gobane ke modudu wa ka mo ba banga ba gona ka mo bohloko boa bokwang a ba bokwe so mogala bo go hloka gore a tswe ka bo yena a ye go checka yena a checke mama a checke motse a ba checkele gore why ke bolela le batho ba ka gae ba sa nkwe o tlo bona tswelo pele ka one 0648582771 MSRS mo mo indumela re gona ra lena thobela le kae nna ke re na ba thobela ba ria jwang bo abuti ka mabapi le taba tša ditšhelete wa ke ema ke ya Bopitori wa mpotsa gore dipampiri ka Polokwane so wa ke ema ke ya bathong wa mpotsa gore ke gona ata ke ya mo bankeng ba ke mpotsa gore ke tosa sekwanto se settlement ba ra gona tšhelete sentse ke sentse jakeng since a incha ya ntšha ke mang so e sele ntšha e sale ga sala ba mofrota ke loyara le ropile ke loyara so
so monna a ba fetsa tetlem a tetlemme jwang a te polaile ya ba fetsa tetlem ma a te tšeetše bophelo a bona tsa le go all right ke kgopela o no hlaboša lentšu gannyane re tle re kgone go ka go thuša o bolela polelo bohlokwa fela o e bolelela fase and then ga re nape re go kwa gabotse ya kwala le a kwala mara bolelelang godimonyana papa o le pampiri tša gone ke sa di tshwere ne ya so ka ba ka fetsa ke ile go monong kwa Pitori Standard Bank yena ke lebela pampiri ke ntšha ina la gage ka re kopana le yena monna mpotsa gore ke rile letter of authority ka re letter ewe ka boela ga Pitori a ke phela Pitori ba mpotsa gore ba sa mmedi monnela sintsa ba mmedi tšanye ko kopana le nna anke lebile ke tšhaiša ba re pankeng ba tswalela gona go Pitori ka kwala gae wa tseba re tlo riampa taba e ya ga gore tlo itse yane re tlo go gatlhantšha le ba bangwe ba di-lawyera banke ba re tlhalosetše bokaone go feta ka mokgo nna re ka go tlhalosetšang nna ka lehlakoring la sengaka nka go fa maele a gore rwala dieta o tle ka kua kgorong ya baroka re bone re ka kry-a eng godimo ga gago and-e re bone gore motho o mo nyakelang ditšhelete tša gage ka gore shifa o ile a fetša a te tšeela bophelo go swanetše gore go diragaleng ka ena maelang ka go fa ngona go nyaka ditšhelete tša motho e leng gore ba babe ba bapalela godimo ga malao wa gage go ba boima gore o di kereye ya bobedi šiona go nyaka ditšhelete tše e leng gore motho o feleleditše a te tšeela bophelo ka lebaka la tšona go nyaka mogala ba gešo o phetha ditaelo ka nnete jwale ke a ema le mo gae a ke na support wa ema ga o ne support o tsara ke polokwane o na le moemedi aowa a o na lawyera e go thušang ka selo ebile gona mo gae a ke botse motho a ka nthušang wa tseba gore ke tlo go fa lawyera ye e leng gore ka sepedišana le wena godimo ga bothata bo and then re bone gore ka go thuša jwang a kere so lwa ntho e ntla bangwa tsa ke empa kore butse ke makatsa butse ba ke fihla jang polokwane ke nte pele ke ya kwa lawyer society ya a fihla lawyer society ba mpotsa gore ke go tsoma nampeng wa mola ba re keng master's office ya wa judging ya a fihla kwa ke re ke tsoma nampe ba re ba check file ba re file ka polokwane o dula kae wena o dula kae la Tafelkop all right Tafelkopo go a kgonagala gore di ka polokwane wa tseba re keng a re seke ra napa re ruma mo moyeng mphaunele ka morago and then ke bone gore ke maele a mafe a e leng gore re ka go thuša ka ona se ke nyakang go go botsa gore go ya le ka mokgwa e le go gore pampiri tšeo di sepetse ka gona a go ne se re ka se kgonago ntle le gore te re dule fase pele re lebelele mabaka a mokgwa wa semoya gore a reng re be re nyakele mabaka a mokgwa lawyera ka bogausi re bone re ka ria jwang re leke go aga nto re irie ntho tee e tlogele go hlwe go ya maimiša kere ya so re tlo le ka re bone re ria jwang ke a bona gore o ka re ga o sana tshepo kudu go baemedi ba e le go gore ba ka go emela re tla go thuša ra go fa banna ba go ba le maikarabelo a kere ya ke na le nnete gore ba go
theeleditše bangwe ba di-lawyera go jwale ga re bolela so ba e kwa gore ye case nyaka gore e berekiwe ka mokgwa mohuta mang mara ke tla go nyakela bona and then ra bona re e bereka jwang le ka no ntšeela nomoro tša gage malome ka kapa ntshwarele jwale wa rra o se kwa ntoropela ya no ya ke di tšere moroka ntle le go senya sebaka moroka a ke tsebe gore le ka no tšea metsotswane mebedi e meraro la apeša dipolelo ka moka ga tšona tše di boletsweng fa ke moka ebile la be la tlhalosetša batho ba gore tloutša baroka ba fitlha jwang ba di kry-a jwang di-product di sepela jwang dikoša di sepela jwang dinoka di sepela jwang a ke leboge bošegong ba lekgono ge babogedi theeletši ba motse community radio station mmogo le badudi kua gae ba ile ba theeletša lenanego le ke ba leboge a ke leboge bašomi ba gore šomile go le bona tšatši la lekgono ka moka ka mo meagong ya kgašo ga ke le lebogeng a ke tsebišeng batho gore di-product di gona di ka ga Moremi ga di rekišwe tseleng mo o ka di kry-ang ke mo Moremi a binago gona dikoša di tlo bula beke tlang re tla be re bina matata di beng ga mampana ke rata go lemoša batho gore ke rile ka mokibelo wo ke kgopela batswadi ba ba thwasišang bana ka kua gae ga se koša ba tla go lebelela gore bana ba bona ka ge ba tlile thwasong a na mola ba ba tlogelang ka mola gae ba šuteditše go fihla kae batswadi ke kgopela gore ba ba bone bana ba bona gore ba kgotsofala go fihla kae ba na le complain kae re ka lokiša kae batswadi ba bana ba ba tlo ya nyoko ka October ke kgopela gore ba skebe ba šalla morago lebaka šili lona re thomile go lokiša tše dingwe tša nyoko e sa le nako ge ke bolela ka nyoko ke bolela ka mohlabo ke a le kgopela ke kgopela gore letleng ke kgopela gore ba fihle e sa le furugu ge ba fihla ba bone Reverend Malefo a kgone go ba thuša ka pela ka mokgwa ka kgonang ka gona tabaši go na le motho we e leng gore o le romela di-message o le botša gore le loya ke basadi ba bane gomme mo romeleng tšhelete o le romela di-account tša go fapana batho bešo e tlhokomeleng le tlo jiwa ditšhelete ngaka Moremi o phekola ka gae ga le latelele ka mo gae ebile ga le fe di-account number tša gage mo Facebook te tlhokomeleng le tlo ba ka gare ga bothata motho ga go botša gore ke kgopela gore ke tle go thuše o mmotša go romela account number ga o fetša mo nromele yona ba dinyakišišo ba gare ba godimo ga batho ba go swana le bao re tlo ba kry-a re tlo ba swara ka le lengwe la matšatši modimo o tlo ria diphetogo le tlo ba bona kua ga Moremi ke mo ga Matlala Ramošebo ga uso le Seabuswa le Mmaboloholo toropo ya rena re ya hwetšagala matšatši ka moka re na le nomoro ya go dira di-booking yeo e lego gore ke 060 959 0303
nomoro ye ya 060 959 0303 o lokeletswe gore o ngwale message go WhatsApp goba o phone ning kapa ning mara motho a berekang ka nomoro ge e thoma e re 9 wa robala unless if o na le emergency o ka e phone re na le nomoro ye berekishang ke nna Professor Mremi ye re go 079 170 9862 079 170 9862 go nomoro ye ge o ngwala WhatsApp o ske wa re hi e re thobela ntate Mremi ke a ba jwa ke bola ke sa gore le sa gore ke gopela thuso ge ke bua go wena ke tlo go araba ka go botsa gore go ba kae le kae a re dire so mara go ka re hi ke tlo re hi wa re go jwang ka re go shapa nako ya spela ke ye ke seneng le yona se ke se gopelang gore o ngwala molaetsa wa gago ke a bua go wena ka go fetola ka moggo go swanetše mosegare nomoro ye ke le boditseng ke yona ya 079 170 9862 ke ba ke ne le batho ba ke ba phekolang phone fela go yona ge o na le emergency ke tlo e swara ke tlo bolela le wena ge o tlhokile mo go nomoro ye o no tloga o founela mopapa straight the Reverend Malefo gantši ka disontaga wa kerekeng le laboraro bošigo wa kerekeng ga a kry-a gale le seke la re la mohloka la re ga a sware difounu Malefo nomoro ya gage ke le neela yona go nako e sa fetšeng pelo e re 072 ya re 133 ya re 6761 072 133 6761 the right Reverend Malefo o a hwetšagala kudu ka laboraro o a thapelong nokeng sontaga o ya kerekeng mo fe nako a kgone gore ga kereka ka mola e le gore a napa a tshwenya ke founu ba geshu ke le leboga thata kgotlelelo le ka mogolo re swereng ka gona le thego ye le re fang yona ga ke leboge malome ka kapa re a leboga prof ba kgona go no re hello ya bošego le mosegare